The General Secretary of the Khasi Students' Union, Donald V. Thaba, informed that the check gate constructed by the KSU on the 6th of July 2024 to monitor non-tribals entering Meghalaya was demolished by the police. He also stated that following discussions with the district magistrate, the union has halted the checking of documents for non-tribals passing through Meghalaya. Thaba added that if the government authorities do not take action, the union will resume document seizures and continue monitoring illegal entries into Meghalaya. Ini betul bah cekik bah nila sna sinsejan baladam di rawat yang ketusi nila sangat nawat itu hadir dengan keren bagi board pilihan district magistrate di bidang lebih pulit itu osi juga berniham di ya keren itu yang bah dan saya penbet pelong no tak jeng kenra rangkap bagi district administration tidak ada misalnya no ketusi ring kapan perai itu cekik pan yang nomor bah ada kemudian di dulu nak yang sokar dari persyai ban penulung yang MRSSI yang kunjung ya ban kam tunggu susu ban yo kam keluar ILP yang ni aku jelajung itu minsa pelong dia kerja kendaraan tu kan pengirian yang kerja kendaraan kalian belum truk. The KSU yesterday met the health